Muthenya wa umuthi mucemanio wa mwanya uria urerikana ati urari urehe hamwe atongoria kaunti cia Tharaka Nithi, Embu na Meru muciini wa Chuka na itemi ria kugeria kuhe mihumu ya muoyo kiama gia The Alliance Party of Kenya kana Bathi kiria giatongoragio ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi mbere ya kimeretio ni Jubilee ni utiritio. Micemanio teno niyo minista wa urimi Peter Munya aroiga ati agirire gukumithio na njira ciothe tondu ni arona ta iracora mbica ya kirima kiahukanite indi mwatuko uyu arona ta uri meciria-ini ma andu amwe indi ti undu wa ma. Tusigawanywe na watu wangapi wanasema tusikubali mambo ya kugawanywa, wangapi wanaweka mkono hii wanasema tuendelee namna hiyo, tushikane mlima vile tulivyo ndio tuende huko kwingine tukashikana na wengine. Munya akoretwo akiuga ati atongoria aria maratindika reciria ria ati gitaru kia irathiro ria Kirinyaga ni gitirike mena uhinga, akiongerera ati ni kimwe gicigo iria itugagirio hindi ciothe gemeragayana keki. Mathabu-ini make Munya aroiga ati Meru kwa muhiano noyo kaunti iria ihetwo iturwa cia ministeri. Gitaru giki no kirugamirire honge igiri cia bata cia thirikari, Martha Koome ari igoti-ini nake Justin Mũturi ari mbunge, na iguru ria uguo kihetwo iturwa igiri cia andiki a karu na kwina tabarira karondo cia uthii wa na mbere iria gitaru giki kingirahira. Hakuna wazee kadhaa ati watakutana kwa msitu kwa sababu wamelipiwa transport na wakanunuliwa chai na nyama. Hadi sasa waseme ni huyu. Nani aliwapea jukumu ya kusema ni huyu? Tangu 1963 rais wa kwanza Centro, lakini wakati anachaguliwa tunasema sisi zote watu wa Mount Kenya tuko nyuma ya huyu, tunapeana kura zote zinaenda. Atongoria aria meciria mao marahingicana na Munya kuma irathiro ria Kirinyaga makoretwo makiuga ati kiria marenda ni mweke wa gutongoria kuhurira bururi wage mathuguri oteti handu ha hindi ciothe kuonekanaga tari andu a kuma ithuiro thutha, na ingi ao maiguithanirie ati uyu ni wira ungikinyanirio ni spika wa bunge ya bururi Justin Mũturi. 2007 kuna watu walikuwa wanaenda nyumbani, lakini Tharaka Nithi ndio iliokoa. Kweli ama ndongo? Sio mimi nasema. Lakini sasa hivi tukisema ati mtu mmoja wetu tu atoe kichwa angalie akuwa anaongea juu yetu, tukijua mambo inaenda namna gani, wanaanza kuleta. Hata hatujasema tunataka, ni kusema tu tunataka tu mmoja wetu asimamie. Hii haitaendelea tena. Wacha kama ni kupasuka ipasuke, watu waende kivyao. Amtu atukulia kwa mfuko kama njugu karanga permanently. Anakione rutirite ukorwangiria kureta andu bamwe atongoria na tonathonge mathe bamwe wana wananchi mathe kwa bamwe. Urugari wa ndereti ya mwatuka wa irathiro na ithuiro ria Kirinyaga githiaga na mbere, atongoria amwe ni mambiriria guthingiriria President Uhuru Kenyatta uria miahu yothe iraiguithaniria ati niwe wina muthigi kahinda-ini gaka ahanyuke kuhoreria maundu mbere ya mirugamo ino miruru ituthurite mwatuka guthingo gakorwo ri undu muritu. Ngiributira Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.